Jebijem te, Lulja. Jel te poučilo sunce? Daj ruku. Bacilo me nešto. A? Bacilo me nešto. Plako, nemojte me ruka boli, iskaći vrame. Bacilo me nešto. Vidio ko me bacilo. Vidim. Ode me neki, naravno. Nisam dobro. Daj ovu ruku. Ma nisam dobra, kaki. Sud ulazio pješke, brate, što nisi nogio. Nisam dobra, jebim. Pusti, nemam vezi. Evo vam desno, idi malo umij se, ba. Uđe na vodu. Nisam dobra, šije dobro. Evo čaršija, isti sam div, sam još treba ubježa. Idemo po delove za škodlaka, da vidimo šta ima, šta nema. Javio se čovjek, dao je ponudu sa cijenama, gdje je tata možda prihvatio, nije prihvatio, nema niđe. Da je bilo gdje drugo jebiga, bi to davno napravilo. Evo nas ulaži, čekaj da vidim noć pricaljki. Ove su neka bile, one džaltere se zamirale. I evo, masni, ako nemaš para, samo ovdje koščicu obri i ulažu. Kaj neće niko muška, ne boj se ti, sam se ti na penali i čekaj. Pa žitovi strani kamionđija što staju. Pa žit rođo, markica po markica, 101 markica. Evo znači, idemo mi po dijelove, pa ćemo vidjeti gore šta ćemo kupiti, šta ćemo uzeti. Hvala svima koji su podržali, koji su u live donirali da bi tata isplivao. Halo, dragi moji, iskreni srdačni pozdravi, Orban kafe, KSKC, EKT, GPT. Gledaj bele lađe. Evo, dragi moji prijatelji i neprijatelji, vi znate šta se desilo. Evo ide video, znači, vidjet ćete kakva je Škoda, vidjet ćemo na kraju šta će ispast. Tražili smo dijelove, dosta Raje pita preko YouTube-a, preko komentara šta je Ibro, dokle su stali. Znači, komplet ovaj dio sa vratima, sa ovim štokom, sve je znači gospodin Čika policajac ubio. Što kažu u narodu, ubio hljeb u njoj. Evo naš smo ovdje na ulazu u Busovaću, kod ovoga gospodina dijelove, znači pitali smo možemo snimiti, kaže gospodin da može. Pristojna cijena, nije skup, jako su sretljiv, malo šutljiv, ali je dobar, znaš, što kaže, samo nek je džavno, komu jebe matijer, odmah valja, nije džavno, znači sve ovo babo platio, doćemo iza podne po dijelove, znači naš smo dijelove za škodlaka, evo je, i sad ćemo vidjeti šta će majstor napraviti, opet da kaže dušmanima, nemojte me zvat bez veze, postoje, evo postoje, jebem te u gostu, prvi razlog, zato što je to meni Hasan, moj jaran, poslao po sklizanoj cijeni, neću radi vi njega prodat. Drugi razlog, ako je prodam, odmah će dušmani, dragi Allahu, nema čega oplavit, nema. Evo, babo će reći, nek ide koliko hoće, majstore pravi i da začepim žvalje familiji, prvo familiji, rodbini, komšijama, pa onda ovim pod navodnicima
lažnim prijateljima, što me nisi nazvao, što nisi rekao kako si Ibro, jel ti dobra žena, jesi li te dobro, jesi te udario, nego pitaš me, pošto je taka kakav je, neš je nikad kupiti, slušaj, nemaš para, slušaj, nemaš para, kad bi donio svepe zlata, nemaš para, evo znači naši smo, i ovaj auto očuvano, nije truhlo, i znači ja se nadam u svog majstora Mrvicu, da će to Mrvica udesiti, da će to biti pis. Dao sam kaparu gospodinu, večeras ćemo po dijelove doći i to je to. Znači idemo dalje pa ćemo ide gore kakva je Škoda. I moji došla je Škoda kod Mrvice, da je Mrvica osposobi ako može. Evo ovo samo da vidite, pošto me dosta Raja pita šta je. Evo isto da kažem Čiki, gospodinu polismenu, koji je išao 25 do 30 na sat, nek vidi šta je odradio i šta je ubio. Znači ubio je hljeb u njoj. Ovo komplet, vidi, sve se mijenja. Znači prednji prag do zadnjeg praga sve se mijenja. Evo, nije mi krivo, slušaj, ako sam kriv, nek sam kriv, ali si isto i ti kriv. Znači ne bježim od odgovornosti, ali isto želim da i ti odgovaraš kao i ja ovaj što odgovaram. Evo to je to što je išlo 20 na sat i babo se testira, a Čiko se testira u mom odsustvu. Znači ja se udaljavam da bi on mogao alkotestirati se. Nema veze, opet ću reći ovim svojim majmunima, padavčarima, jaranima, pod navodnicima, ne možete kupiti, nema para, znači babo će uložiti pare, babo će sebi napraviti Škodlaka, a vi ako mislite da se dočepate 2000, evo vam Škoda u pantolama, za 2000, sad morate dobiti ovo u pantolama. Znači majstor napravit će, kad bude napravio, vidit ćemo video šta je odradio i svi oni koji imaju problema, znači sa mehanikom, nećemo reći koja je Mrvica, samo možemo kasnije koga interesuje da dobije broj. Znači vidjet ćemo šta će čovjek uraditi i hoće li šta napraviti. Ja se nadam, znači ovo se sve mijenja, prag komplet se mijenja, vrata su došla nova, blatobran je došao novi, ima još nekih sitnica, vidjet ćemo. A uz to, odšla mi, vidjeli ste u prethodnom videu, da mi je odšla ova spona i odšla je kugla, znači satro je ubio hljeb. Hvala Bogu, pa je udario ovdje, da je udario ovdje, tata bi postao udovac, ostao bi bez mehurke, pa prema tome možda bi našao neku novu, mlađu, zamjensku mamu, a možda i ne bi. Ja mislim da ne bi. Eto, znači, tražili smo, dosta ljudi pita šta je sa Škodlakom. Nisam mogao naći dijelove, teško sam našao dijelove i čovjek radi. Ja neću tražiti ni koga pomoć, meni pomoć ne treba. Ako šta legne sa strane, meni dobro. Znači, to je taj video, a drugi video ćemo vidjeti kad je čovjek napravi, šta je napravio i kako to lijepo, odnosno da li te uopšte lijepo izgleda. Svi oni koji nisu zapratili tata Čaršiju, nek zaprate, vas ništa ne košta. A meni dobro. Meni je uvijek dobro. Hvala.